過去の時代で人造人間の野望を阻止したトランクスはついに未来へ帰ってきた。この時代にも人造人間のいない平和na世界を取り戻すために。Avi set, avi 8, us ha arribat l'hora. Us faré anar de dret a l'infern. O sigui que no ets mort, I vols tornar a lluitar contra nosaltres? No n'aprendràs mai. Liquidem-lo d'una vegada. 驚くべき成長を遂げたトランクスは一瞬にして18号を葬り去ってしまった。No pot ser que un ninot com tu hagi destruït l'Ali-8. Ja he venjat els amics que em vau matar. I ara, a 17, venjaré en Son Gohan. I has dit tot el que havies de dir? Ja s'ha acabat. No, no encara. Encara en queda un, el pitjor. そして3年余りの月日が流れ、人造人間を倒せたことを報告に行くその出発の日、セルの計画を完全に阻止するための最後の戦いに挑む。Trunks, per què no te'n vas i em deixes fer la meva? No hi aniràs mai al passat, mai! Què? Com és que saps tot això? ついにセルの野望は完全についえた。Oh, ja s'ha acabat, per fi. Gràcies a tots. Gràcies, Son Goku. 辛い未来を生きてきたトランクス、そしてブルマたちにやっと真の平和が訪れた。その平和は今後も大切にされていくだろう。トランクスがいる限り。